Ho ya ka mokgatlo o shebaneng le di-insurance le ho tsetela ha ditjhelete wa Savings and Investment South Africa, ho bile le dinyewe tse fetang 2,000 tsa botsotsi ka ho tlalewa ha di-insurance ka selemo sa 2022. 1,000 tse fetang 1,500 e bile tsa tlaleho ya lefu. Tse ding tsa dinyewe ke ya Valenciano Nhlanhla Mthunywa mmoho le ngwanabo ba Thabile Penelope Mthunywa ba Mpumalanga ba bolaile mme wa bona bakeng sa insurance ya 80,000. E tumeng ka ho feta ke ya Rosemary Nomia Ndlovu ya fumaneng tjhelete e fetang milione bakeng sa ho bolaya bana le ba lelapa la hae. Beneficiary ke Sekgomotsi ene mme life cover ke 3 million. Agnes ona ya ko station commander a go botsa station commander gore ha justice ya tlhokahala ba go kra bokae. What is your intention? How unkavile ke sa tsebo re nkavetseng as batho ra tseba hore hona le lentswe le reng le fela ha o la mphidisa ba ke ba tlohelle hore motho ye mong le mong ya batlang ID ya hae a batlang ID ya hae a ba santsa a fana ka yona. Mananeo a ditaba matsatsing ana a tletse ka ditlaleho tsa batho ba bolawang ka sehloho ka lebaka la di-insurance. Baetsi ba ketso tsena ha ba kgethe hore ba bolaya mang, e ka ba batswadi, molekane, bana kapa basebeletsi ba bona, ha fela ba rua ka madi a bona. Mona ke Mafikeng, provinseng ya North West, mme re sala bopaki morao bo entseng Agnes Sekgomotsi setshwantsho a iphumane a tobane le nyewe ya polao. Agnes Sekgomotsi rena re mo itse ka lenyalo, sena ke tsemotse go mmonela ka lenyalo gote ke rakgadi wa ga Bonolo gote ke a re ke lawyer 2021 mantse a tla mare a sa tle thata ina sa tle le mo jarete a founela nako ngwa re tlhola lotho ga ya hela ka motsadi ya ka di ke re mola re ntse re siame okay go nna sentle hela until 2020 ka di 2022 yeah 2022 ke gone ya re tshimolana a tla too much a tla thata mo go rona a ro tshakile re mo a ke rana ke ra khaya ka tsara re go tshaka thata mara nna ke le concern gore na go mo tshaka too much batsadi ba rona ba nne khaga mama ga gona payment ka go report ka ga phase 2 mama ka nna go le kala mara ha ba tshake la ke ka re khaya tsha gore ke motho o le lemele borre thaki ke le beya yes o talkative wa bua mara gore ka se kwa mana ga nna sepe motala re ke ra khadi wa bua ha sa rate selo go bolela re modise ma o ire sentle Bonolo wa bona. Tebogo Modisemang ke molekane wa Bonolo mme ke ntate wa bana ba bararo. Nna ke robetse ke utlwile go utlwa lentswe la motho a mme mare ke robetse mare gore ke pala ke go tsoga mara go tlotliwa go tshegiwa hela ke tswela mo dilong ke re na re ke ithobela ka ke a theogela gape go itile ha ke itse ranga re dia wa re me tso ka re ne ke thulametse aba bula khoro ya ka mo and then ke matlanthare re modise ma ke tswa ke sediti ke be ke mora ke re mogatsa ke ikhutse ya ba patsama mo godimo ga bete o nnile ke show 5 seconds aba kwa so ha kwa ba re nkisa hospital so ke mora ke re man go ira galang Bonolo a re ke jile sandwich e tswa kae go rakgadi ya go ntse a le haleng wena ha o robetse rakgadi ntse a le okay nya gona bothata ke nno le ke taboga ke batla thuso moagisane ke mmitsa moagisane a tla ka bonako. Tebogo o re ho kula ha molekane wa hae ho bile ka potlako ka mora hore a fuwe borotho ke Agnes Setshwantsho. Mole dishilo le ditshimola go nna le ntsi ya no re ke founela papa gage
papa ga gatla ka koloi ke team ke mara kere go masho a kitso bonolo a ro jele sandwich tso go rakgadi ya ga okay 2 minutes ala sentse re le busy rakgadi ya kitso tsene leng ka rona ne ke bua ka phone le ene o tsene na se tla khona go bua matlho gore matlho ha a dira yana maybe ha ya go godimo dithaka tse dintsho tse di ke tlabe ke mogo like aba antsheba mara leshule le lone ntse le o bona gore ka re go hotile seng mara se palla ke go and then re tsama Bonolo o hlokahaletse diphapusing tsa ngaka mme ha wa ka wa etsa diteko tsa ka mora lefu o bona sesosa sa lefu la Bonolo mme ho tloha ngakeng o ile a fetisetswa sebakeng sa moo ho behwang ditopo ke mtlhela kwa re dira tsone tsa di death certificate a le teng every step of the way ba tla di bona a le teng a batla go di bona Tebogo o re ho ba teng ha Agnes tsamaisong ya lepato la molekane wa hae ha wa ka wa motshwara hantle dikgong di tle ka la bona ne re leng dikgong di holusitswe na be re tla go newa sleep yena ke be ke bontsha mama ga Bonolo ke re gate di tshoko mama go se go motse dikgong ke dipatsi dipatsi so ne nna gore di boe nna re di boe rena re batla go itshwarela sebisa di boe go ganya go taele sang go ira ditso le dira ntlokelang funeral he te lo tlogele drama batho ba lelapa ba ne ba ena le dipelaelo ka lefu la Bonolo mme le diketsahalo tse ding di ne di sa ba tshware hantle ka starta ga nna ke le mo sharikane ke pame kulo Ash so o butwa Ash wa mpotsa gore entle ke mosadi wa gago go ira gana ke mara ke o raya are o metsi yana ke tla tlhaloganya khanya le go metsi gore o metsi a ntse le go nyenana ba re ha oma le ka re gona le something se se reacta mo mmileng ke motho mo shara ke re ema o bua ka entle ke anthare o dirile postmortem ke re ema postmortem ke kana ke a mmotsa re driver ke re postmortem ke a rene stopo se nka be se tshwentse ka be se tshutso mme mapolisi gore eng ba tshwere postmortem ke re hai ditse na di go irwa sepe sa ditse ke a motlotlela he Tebogo o re o ne a ena le di-insurance tse pedi fela tsa lepato mme ke tsona tseo a sebeleditsweng ka tsona bakeng sa lepato la molekane wa hae ka di 25 a kre no tle 24 25 insurance ya mfone le ne ke sa itse re ke insurance because itsa di ne le number hela ke di araba cell phone number hela hello nya ke Tebogo Modisema Jacob Modisema yes ke a re bua le go tswa kwa ke re mana ke na kgolagano la be ke mo dropa mo lela gape after 2 minutes after the second tala wa phone ke tshwara a re ke Tebogo Modisema ka bila ba ndra sa sebisi sentle ke re ke ene Jacob a re no ke reserve di document tsa Bonolo Bevelini ke re ke tsa mosadi wa ka a re me go tsotswe claim ka ene so re kopa go bona gona le sengwe se re ra investigate beneficiary ke se go motse ene me life cover ke 3 million ke me tlhoka 3 million nna ke sna yone ke se sa ipulela ana sna yone funeral cover ke re a go khone so se ke fraud ke mara ke fraud ke atla heletsa mfone la paka amfounela ne le mogare ga beke a mpotsela gore o itse Bonolo Matolo ke re nya ke a moitse ke nna ke young sister ga Bonolo a re guess what ke re what se go mo insurance ka 2 million Ebang company ya insurance e bona ekang hona le botsotsi bo entsweng ho kopo ya tjhelete ya insurance ba tlamehile ba bule nyewe kgahlano le motho eo mama ga Bonolo o tla nthara o tlo go founela ke mapolisi go tswa Gauteng gona le motho o re thusitseng go bula kgetsi mare e tshwere ke le polisi la Gauteng ke after utlo ngwana ga ga etsa go tlhokofala and then e be nna gore go itile bekela be ke founelo ke araba kholo aba mfounela nne ke Sergeant Mabunda ke tlha ke le go Gauteng no yana ke mo police station ma hikeng police station
mabapi le 1 2 3 kgang ya ga Bonolo eng papa ga Bonolo na sentse a beile that container ile a sandwich ile ke a etsa ya hetsa go tsa statement gore ba kgone go dira diteko le la ba go ipolla ka re ilang kopa re ba tle go ipolla ke rena gona bothata go re go tshwana le gala se we reng we rekile we rata e thubega la ka re wa e baakanya wa e ka stlodisi ya gore gona gona re butse phatla le gore phatla e ka skabege ya go dula ntse le teng ka mokgwa tsamaileng ka teng ha lwala a ra isire nne la ile 2 years ona sentse ithuta lenyalo ke ithuta lenyalo gore ke dio tse dintsi bana ba banyane Agnes se gomotse setshwantsho ya dilemo tse 49 o ile a tshwarwa ngwahola mabapi le qoso ya polao le botsotsi ba insurance. Re etetse motseng wa Disaneng ka ntle ho Mafikeng moo ba leloko la Mofu Justice Setshwantsho molekane wa Agnes ba dulang teng. Agnes Setshwantsho ha re tla mo itse mo gae re mo itsitse re sa itse go iragalang in between ene la buti ba re tsa gore ke motho hela o tshakile se visitor then when time goes on re lemoga gore motho ga se mo tshaki hela ke batho ba ilang gore go bontsha ba le mo maratong family ya Agnes a re itse le bona ga ba re itse ba ka re itse jang ba kgone go sena ko ba le bosi no sena family ha gona puisano ya gore bagolo family di tla go kopana both families ba tla gona mo fatshe ba dula ga indi tsa bo magadi ga gona dilo tseo so motse ga ba tliwa ka setso sa magarona ka go ba tliwa go ntshiwa lobola go ntshiwa whatever se batlagalang bagolo ba tla lo tla mo fatshe each family itse yengwe ga gona sepe sa mohuta o Moena wa Justice Itireleng o qosa Agnes ka ho baka karohano pakeng tsa bona le Justice. Totally be sa tlhole re kopa le segomotse gope re go sena gore ba ka visita mo gae go sena gore re ka mosadi mogolo a ka ya kwa go Klerksdorp go ende pele go ntse le lena gore ga gona anyone o checka ngope re se file kholo hela gore ha sa tlhola le teng e tswa go ene Agnes mosadi mogolo ba tsama ba ya kwa ba ile go mo kopa ba bua le ena gore mo kopa gore a buse a tle go fitla buti mo gae so ke se re se batlela mo go ena seo edente a dumalana go tla go mo fitla fa Bonolo Modisemang le Justice Setshwantsho ha se bona fela bao Agnes a bilaelwang ka polao ya bona. Se go motsi o tsile ka nako ena a tla ngwana tlhokaetse a tla gore bolela gore ngwana o tlhokaetse ebile o tle go itlhela ngwana o na tla ke le temo gae ile a ka fitla a ba itla mpolela gore ene o tle go ngwana o tlhokaetse o tle go itlhela ngwana kare after how long o sa tle mo gae today wa tla because of ngwana o tlhokaetse o tlo itlhela ngwana ga gona phitlho ke re gona phitlho ipe tla nnanga wa moshimane le ene re sa kopane nna re tloya go te ngwana o tlhokaetse ebile ene a se ke tsa maibodara re tla kwana o dirile di phone call hela gore ngwana o na le go Cape Town he ngwana o tlhokaetse then tshwntse re arrangement ya transport gore re funeral go Kudumane ga re itse go iragetseng a ra enda pa re le ko Itireleng o re bane ba ena le dipotso ka ho hlokala ha Justice. Se ile ra perena suspicious ke gore there is a time whereby Agnes ona ya ko station commander ko Klerksdorp sa Gabuti ko Gabuti na station teng a go botsa Abuti started to be a policeman ka 1994 a go botsa station commander gore ha Justice ya tlhokala ba go kra bokae Sepolesa se ile sa etsa kopo ya ho epolla bafu. Role polisi o re boleletse gore e thome o re boleletse gore no gona di motho tso tshwara Agnes mabapi le murder gore ba suspect re bolaile batho because ne e tlhaga ka case ya ngwana o mo Mafikeng a ke cousin ya gagwe from that nna re sa ba itse batho bao ba tsile mo gae ba tla go kopa permission they went go bogosing ke re mo gae re na le chief
ba go kopa ko go chief ya re no na don't have a problem la re so tla for the first time in our lifetime se ga rena problem gone ba folile melao yotlhe ka go fela bone go difficult for us to accept Kare is for the first time in this village or more section ye ka kono go irega. But the question was, why us? Why my brother? Re sa shulela ro ka dira something like that. So but lo tse dingwe go gona botlhoko thata le gone because re ka be re fila no ya clear fila re ka be cases sanentse postpone ile di high court hele re itse gore se go motse go diragalang ka ene because in se se gape re batla go se itse ke gone gore the cause of the death of my brother ke re batla go se itse. Agnes o ne a kentse batho ba fetang 40 ho insurance mme mora wa hae a hlokahetseng kutlo o ne a mo kentse insurance ya dimilione tse 6. Wa re go tsuna a tsenya batho ka tšhelete ntsi ba bong ba sa itse bangwe le bangwe ba itse bangwe ba sa itse mara go benefita ene ke gopola go ke no le cousin mo rona na tlhokala le ra mogolo moaka ona tse cruiser engwe bosisi nna ba kodile ba tse cruiser engwe la boitshegang 25 liter mafura 25 liter ba ga go kgona go tshwara funeral re kgona go ira funeral la ka 5 liter ma just imagine 25 liter la go isa kae after the funeral ona tse cruiser le boitshegang go ga mogoloko le dinku ya tshosa no yana ga e monate wa go tshabala motho a tsena hare mpapase ha o ke batla go kwala kae because o shibile go benefita so a se tlole ile something se motho o se tsang serious go tshwantse wa gana totally ore ha ke kopane le go fa motho pasa ka gore kere a ntsenye somewhere o ka thusa family maybe ha ke seo a sa tlole bereka re bona re batho they are in business. Re ile ra buisana le mokgatlo wa borrakgwebo industering ya lepato naheng wa South African Funeral Practitioners Association SAFPA ka bokgutshwane. Ha fela o le ramoshaka o amohela di premium ho tswa di clienteng tsa hao o lokela hore o registere o bene le ntwe re bitsang ga ke FSP number o registere ka tlase ho FSCA hoba ke yona e busang insurance tsohle. Re ile hape ra buisana le Kunene Makopo Risk Solution e shabaneng le di insurance tse kgutshwane le tsa moshwelella. We are guided by the FSCA. So we are guided by the FSCA, we are guided by legislation which is called FICA. So FICA requires that you need to find a proof of payment or a proof of income from Motu. You need to find or your proof of residential address. We need your certified ID copies. So those are the most important ones. Re ile ra boela ra buisana le MFP Secure Sign e shebaneng le ditshebediso tsa ho tekena e sebedisa marangrang kgwebong. We do software development. We also play in the space of funeral broker systems. But to have abuse the system, by the multiple claims. A person will log in to a different policy, then they do claims, or they use wrong information. So we also have a program called Mfundo Sign. So where you do your digital signature on your policies to make sure that when you sign your policies, they are authenticated. It means you are the right person to do that claim. Re ile ra kopa puisano le kantoro ya leqwetha la Agnes Tshwantsho ya Ntantla Mahlangu ka bomadimabe ha ba ka ba buisana le rona. Mekgatlo e amehang tlheng tsa lepato e itshireletsa jwang tlheng ena ya batho ba sebedisang lefu ho rua. Ha motho a hlokahetse ha re sebedise fela lengolo la lepato e leng certificate re sebedisa pampirina e tlatswang either ke sepetlele doctor and then kamera mono re batle le a burial order. So the FSCA is making sure that there are disclosures so that people know if there are red flags, and it is then referred to the police service. Obviously ho tlo shebahala or the circumstances tsa hore motho a tlhokofala
how long, the duration of your claims process. So obviously as an insurer, we do process and we do look at certain issues to say that legitimacy, but we do not have the power to investigate. The systems that we built, we can tailor-made according to what everybody needs, especially from a brokerage and system management, the funeral brokers, where people do multiple claims. So we are able to build systems that detects and monitor, how many people have done claims, and as well as how much policies you have, because the law also regulates that you must have a certain amount of policies, especially from a life cover point of view. Boholo ba batho ba bolaelwang tjhelete tsa lepato ha ba hlokahalle dibakeng tsa phekolelo. Ha motho a na le pelaelo hore empa mona e ka re hlile ho na le ntho e ntshwenyana, jwale ka ra moshaka ha wa tshwanela fela o bosontso o potlaka o isa motho ngakeng ho lo etsa pampiri ya ho etsa death certificate. O lokela ha o tloa o botse family hore jwale le lokela ha le tjena le yes policing le lo hlalosa mathata a teng hore sepolesa se kgone ho etsa ntho ene re bitsang ke inquest. When you do your applications, it captures on the systems. So we do what we call the monthly monitorings with our customers to be able to see their trends into the people that have the policies, trends analysis to make sure that you can see the movements of, is it something that somebody will hear every now and then, you're able to detect before a case or an issue happens. Re ile ra boela ra kopa ho buisana le sepolesa mme ba ile ba re araba ka WhatsApp. Ntho ya ho kenya palo ya batho ba bangata ho insurance o kgone ho fumana tjhelete e ngata e bang ba hlokahala ha e ntjha, empa ha jwale e ka re e etsahala ka sekgahla se hodimo. Insurable interest means that you can't cover someone who you are not related to, or they don't rely on you for something. You don't cover anyone as a table insurance, because then it wants a grey area of intention ya how, or what is your intention, how unkavile ke sa tsebo ro nkavetse as batho ra tseba hore hona le lentswe le reng le fula ha o la mphidisa ba ke ba twelle hore motho yo molomo ya batlang ID ya hae a batlang ID ya hae a ba santsa a fana ka yona hobane ba bang ba etsa ntho eo e le hore hona le bokweta bo keneng ka hare ene hangata ye jwalo e etsa la holo uduma leloko lena le reng ke leloko le extended o fana mohlomong ke motho a dulang hole kwa. Batho ba batla ho una ka madi ya batho, hlokomela hore ha o fe mang kapa mang bukana ya hao ya boitsebiso le ha e le wa leloko. Nyewe ya Agnes Segumutsi setshwantsho ya polao ya ba lelapa la hae le bonokwane ba insurance e ntse e tswela pele lekgotleng la dinyewe la Mmabatho porofenseng ya North West. Lenaneo la kajeno le fella mona e ba le rona hape bekeng e tlang ka Mantaha metsotsong e 30 ka mora hora ya borobedi hona mona ho SABC2 o ka re ngolla ho leihlo la setjhaba @sabc.co.za. Re boetse re na le leqhepe la Facebook mo o ka buisanang le rona. Lenaneo la rona le a fumaneha ho YouTube. Ho utlwa o loka lenaneo le latelang mamela Lesedi FM, Thobela FM le Motsweding FM ka Mantaha hoseng. Haebe boroko.